ni party wiase me sokanea me de mintua lad brain wo man no timpanifo nim ye pebi so ama om kaetia eno so de ye nya wo bi so anya bi wase mempe Nana Kufuado wada so wate na Ghana ne de sei baby e keka kro no e ya wira ho sem pa maye abusia yenko apomudimu ensemu na ukwa Ghana marase badwamu a yewo abadwakuo bi a ne de ne se apomudi ho nsam na wohwe na titire ni edema wom eye wonabo doctor ayiwu afriye na abadwakuo no ebo apro kakra ewo asantemam na afenso atifido mantam emu na ebra wo wie asantemam de no na Sompa kase na yene no di nkomodie mu no ana ebepie mu se afale military hospital no ya ewo atwema ngwabiaja south ewo asantemantam hase no adehia hwani mu ache da be na eba ya fari be ye ukwada ye konfanoche na enra ye abedu temale eni nei ye hu wa fari no hospital eso ebeboa hospital bebre wo Ashanti region maybe na ye say contractor no we ejuma but o hwe contractor ejuma wo ye na enkosu bosumi etoso dum bakono na wewie first face enti bosumi etoso dum yenimu no eyede ya omanfo be use a very modern military hospital bibia okodu hono mo akoye ze abrochie no bibia wo hobi na we na chese president Kufuor Odia Japade Okono. The NHA committee is 2008 and a President Kufuor signed a contract was uncompensated. When this is for by 2009. And Omuyi Free was a young free Asante and Kotamali. And paying for Nobo said name Napo and the Omoaka and the NDC for no the Presua Koyes and Adena ye free Asante and Kotamali. So it's and my own free Tamale the Bakras of Kiam Van Kwasante and Van Kotamali the Aquakra. I did use the President Kufuor or the bar Asante. So for life and I was unkeba. Pia no years okay. Ever since the bar Asante. Next year and from 2008 better 2014. May 6 years. Now Ejuma we na start here. Next year come shase kwan come we. And don't you know MPP buy no. Now conform say I did not see one more check. Nema boy dey. Ya mo music no bi anka ho a omo nye. Jo omo ni omo pene so no mo pe be $50 million. Omo say omo ntimi nyama o. Omo kan ya na be si be $19 million. The Nema was since 2008, about 2014. I don't know, you know, career, and I want to call site, but if you do more, they are doing very, very well. So it's still also there to say the city, say, Osha die on basis, Yama, so therefore, I'm sorry, market. And just have to almost be more holding now. There's only beer or Eni ya etwagu ye honorable doctor ayu afriye Ghana marase badwakuo ye hwapo mde wonsam so no wono ne titre ne edema wo mu ye da so de ya yente asempa ye nkosunwan ni udoma de aba beto adwane sa de hye ne so ombeda be sole na aboa bi na abobofo me ne Timberland na ne wo kraman ya ye tu ne yam ade are na wada bonten wo dwan ya ye tu ne yam ade are no wada bonten edi huboa na dia baba to ade hye ne so pa enam so assembly member onmonyamfo Isifu Mustafa so ono a de nani ko twawisi ya no wensa ntem ko hwe aboa ne nan ekobo wildlife amane wo betwa mfoni a wo de kwato computer so na jese jata ebinum so wo ma hu aboa no anajo enu ti wo mo sre abampofo fie humram na aboa na wono de yamade na ene da wo tuwe no bewi ase ade be chene katache da bonten no anu so atunu yamade awe enu ti mperifo mram Kuyaphobia omodo pastoral center ene hu ne nan ntopo hu anamono na echi o madwen so no mbebo me amane je me so me kohwe me so wura me yewura madwuma kakra ti me hwa ade ne din na me debi nan we de na mo de jata na mo na tisi enti me ko bo game and wildlife for amane me number home premier sa first day ba o mbehwa ade ne din no me se o debi o me de camera ba ba bobo ho enti o mo twitwa ne nan no e de ko o mo office o mo nan e wo mo computer so o mo bo computer na nan e ba no ene sa nan no jata de nan ne no ye pepepe enti o ma fa computer ya mba mbebo ho on se fie bembe ngura no hono na eya aboa no opie enti hono no ye ni ben na wotwe mienu ena okopie baby foforo de ko Don Bosco asie ho eni new doma hie no so enti okopie hono no odika ko chi aponchi bi tamafo tinenka bebet obi anhunu ena ode ko ye ne damiensa obechi akoko ni na wotwe biom osan ba ho a eye kwasiada anajo ho ochi mponchi miensa sa ada no kwa sa kwasiada anajo no ti okuomu nyina to we ba ko ena otu gayen so no gu ho nti ade che
friend me kokoswe bebe no nwura ofam ko nyina nwura no enti eno ohwa juada na even sankrama o kan minim sankrama na bet enye sankrama no enti juada na anajo abono ko sa nipa no ne fie eno okochi na ponchi a wonyem enti nipa no so ti abo no noise no pieye no so obehwa ado akro no si o pie abo no bom ba ku miero no no akasa dwane ye enti adechi ono asan frey ka chese abo si krama ne nya krama na ejata no enti ono so odi echira ko hu bebi odi atra a wakokọ wi abo na janka eko enti maame ba ko so obechi no fochi won mpuma echi ono so bie ne mpuma no obie lugas no oga abo no kopem sa abo no bom mo hu to ne so because na kopem so bibi abo na beto sa abo no bom no wanti ba nye no hwe wey ensem wa free new drama epo na Ghana ne de betena tena ho a maami bi be so de anakomache okwa akopedi ne mabedie yes wakoche na kuno na afedi yakote ne edituo ekwa akote we aisa asem a esi South Africa ejase ye ma sese ye yese ne omba pike omo ye manager pade no am so we de Lesotho fo ma se de ho ahyehi tuntum no ebi ni abusuya da so gyinamu ewo sunwane ho no mo na yenuane mo apragea na otwie no omo won kabom kuo na saa enkabom kuo na wo no tetrane edema wo mo ewo sunwane eye Dr. Jesus edi a wo ba obia enim no no nemo saa ne din tenten mu dia eye owura yaw Eric Atanga an wo kire se sade aprosifo ne assembly members no wo mo si ha wo manfo wo ho no ha dwen papa vai say hey ofa ha yes hey ofa ha yes hey se no omu hu ne omonye na wo yi adwuma kra wo penkwase ne ndo ma ha kra de ne wo ene kra de adwuma no kra de be fono wo kra na woni samtwofo akasa ya ye kanyina ne se edikan ya osafo manfo o mepachew asem no kan ne sebi aben the minister to have a confirmed date as we owura Atanga wano ena ye titrani edema ye nuanom a wode pragea edi dwuma ewo sunwane ene ne mpatamu na owura Atanga wone nsamtwerofo ye nuanom Sompa 98.9 edi nkomo ewo sunwane ya wode saasem wei amayen sunwane minister assembly any MTT for any GPN for obatia any MC Asia ya ka problem machero problem aye wo muni waye amama ye bebi ese ye de bla de ye e kwasi ti maso ye ti ase ye nye mama kru bebi o de ma ye se ye nye mama ko asambe na attack force na be jina ho asambe na bebi o de ma ye se ye nye mama ko no o ma attack force na be jina ho ti wo da no ho fa di ko fi be kwa na so wo be si ni ba no juma na attack force o ma omo tukia ekosi ho ada say ni praget be so from anopa ko se yure anasa obekwa ko tie kwan e wa assembly and against every blessing day are here continuously almost start exercise almost 3 months conformity omo tie dia besne ntemre bi to me pay for and e kwa assembly and e kwa kache MC say we die na mo dia hye task force team nisam ati ti amode e fa munie honorable ye woma ye nkobo krono ye pese be krono enti ye de pragene ye la lesulala se de be ya ye nsa be koya no ye ka kire no honorable e ka kire se ono no wo be to so na mera amode ye adwuma ani no pray we mu se honorable se bi boy peyina se bi media ni die mi koto dwukufo mi timi kan kire so kwa ba de make ma ka kire se entisa obi be ye MC ansa no no ba obi be ye regional minister ansa na awoba na hene ono na ye regional minister ena sese current no mede awoba na hene ede ye regional minister ena omode MC ne de ko she asukumi sa onabo nto ono no era awoba ye atetia ode ye kula na ifamu no papa ena Sompa bebri na jafra gedi Dr. Jesus oye titrane edema yenuanom ya owosunwane wani apragea eno di djuma na afenso so na bobo ya no enkabom ku no ni titrane de ma wo mo demonstration ya we ye no yenuanom Sompa 98.9 edi mu asem emani ye anche akura na imani fo be hwehwemu bi se free se yi levi ba ye asenkrato a ye to no ye tetefu su diska ho dwa no ekofam na nipadodo ananka bribia wo send sika no yi levi nti
nipa no eso ate ya aba fom se hwim Sompa de yetie pani abawuram ye ne general secretary di ma mobile money agent association ora Evans o se otumfo twetwe ho nkwamo na o se enukure trodo adwuma no abafam ema se mpanifo anya bibi amfa ho de wo haw kase ebebre wo no adwuma ne de wo sremu ane se apan no Levi unkomodie no once amemra from na yenkyerɛkyerɛ na Ghana for entiase. I mean this month we are expecting a further drop in the transaction. Now at the end of everything, statistics says 83% of the 1,000 respondents they are saying pass Levi wo so on base mobile money here and ebeyetin na so on beyen so a omun sheda enyen be great say the first na woyenen nti eno na imani for their aba HS we are expecting a further drop in the mobile money transactions but before this data will come out, and I think the Bank of Ghana should the data ever accounting HS transactions effortly nipa be 300,000 and say mobile money accounts no accord dormant agent funds be 4,000 nti imani for report here out of 1,000 respondents 83% of this value can say they are not in support of the E-Levy in any shape or form idea aseme hunya say apan etimi epekene up na say E-Levy current rate we say be na ya ye bibi dia famu na etimi aye bibi dia famu na nsusuanso a the industry ni amanfo nso awoja edwuma no as a result profit and as a one be patronize mobile money service no sankofo no jaya na woja no sa adi ebetimi a control o share data na ba na say ebi nso pese wo tia fa say rate no was so ye pa into sanka be year I mean one share na want to say 1% and I say something below 1% na face should adi your friends say capping no say who send 1,000 amount 80 and as who send fee 1 to be equal 1,000 and this is the amount 80 if 1,000 so equal this is the amount 80 wey chere fo awo chere nkrata Edima Mobile Money Agent Association owura wo say Evans wotumfo onabo ya osafomafo opanipa ya otuma mpani na anodankwa ekufuado efo say papa ye wei yenkwa ha yemfa ha ensi ha yenye ne se ya na ayekama na adehie bi nkanka ne maburu ye wasantima mu trese papa na kwa kanse bi wapoye mantemu asem wo kan ye no kureni ehadwen pa ne sa ye ntino omma na otwe mienu pe so wa ma mountain pa na asem obekan ye no wantwe ansan saa yimu kasa na obekan ye dia omne ne obika ya ye kanyina ne se edikan ya osafomafo omepachew asem na okan ne sebe abanim ne anim senka panyimu de obeka madwen masem nanka aboa amempuntuo aba achem ense nyina mufi asante ene koye ase oka se ye chechire Ghana fa ohudie na asante man enka ho ye misa ne se Biden Asante was confederation na samre no na asante ne British for air kono no mo wehin na ne pese omoti ase ne se asante ene achem eni asem ye nnuane mo mufiri ha ne koye na so ebi mu wo mu a omo pese omo tumfuturo edigu amanfo adi na omo ka ensem a enye nokre na we nyina nyame wanwa se enu nti ne mpuntuo pa emma santememu yi andananado danko ekufuado efise enya santemanya ka wo ya osafomafo wo ye den koye senior minister enya santemanya kananado danko ekufuado oye den di mampanyi ema mu benya jina brebi se jina na afei no beda ye eni sumina so tinia ye sre ni se omume pachew ye ka ahenie a ebibi mamu nyina no ohene bia ni ho chisa asante hene ono kwa na ti sika kokko so na ne ye sre omu ni se ene ye mo mate ase titi mremu no na ye ko ne ye kosa be na de ye nkosa na emom no omuma ene man kofom ne ye hia ye ni se na nado danko akufuado enya bosha a wo de sha asante man se ne oba be jina baabi ama wunua no magu ye nim ase ya osafomafo ye senior minister nti o ka we ya akufuado onimhu bi ena oka interchange so oka ye we yenhwe ayaresa bia dodo o mampanyi John Dramani Mahama Shaase ade na monto aso ene ko hekumawu background zero for me na sawia aferi ade nti na asanteman apejamo na enemo ya asanteman sa
Adese we ye nuanom ye wa santima mu mabruno na e kasa yi. Na no kwasem ni. Imi wura ya safo mafo de mia na me former MP ankasa yi. Anopo nya ja obeto pa. Say was ya chuchu space na nim. Wura bi on aboa na ye se na no wanko ye soja abai. Anopo unya nsam ha obeka pa. Ni to de yanko ho de. Me we ya me de nyema me. Yanko ya bo. Abusia ya podi awura mu a Adangma so senior high school adas one made in fish aduonum ehure enam so me ne wa lunch na dwumadie no ankasa pompon so no e be November bosome no enunti one my first school no mu agentete na wo ma nyame de wo ma siye bebre de wo ma ni mo nyam kopie mu asem a wo kan sa ho so overcoming indiscipline in our schools the role of stakeholders say awon se so a eni ho ye fa so na ye ma buru no ahunu no stakeholders no so monso masudie ye dam so na adepa wo boy dwatra da no wo wura yiri bitri asamwa ya wo no so wo boy adwuma pa St. Louis College of Education wodi mu titima ya mami wo no so agentete e wo adanma so wo no so kokopie mu obi na nani age pa adwumadie no ase a na enya asem keto akora na eno wura Felix Kranche dakwa ya wo no so na headmaster wo ho airport one margin to tear owning in a basso, say one more, what they are buano, a yadia sunny. And then I had that program, Nankasedi. Program near November, and a bayano. And then they go to say a lunch, a danedy. And now, theme that's on overcoming indiscipline in our schools, the role of stakeholders. Say a beggar, I say, yankwara yi basi se no maso eden pa ti nia nyankwa bibiri no modern di school ti e betimi abrena se na ye brena se so a sere ampen for kanye ba kofo na e chi down for na we so bia e come on board ti ya to safre na nanom awofo all students lecture for ubibiara if it's about betimi abemai achieve our objective we have about ti theme here overcoming indiscipline in our schools, the role of stakeholders. How are you from there? Your classroom block, it said 18. At a certain penny, it's you watch a PT and it's me complete. My assassin and my it's our dormitory block, me, no, Mabako, and I'm saying 90% complete. I can't pick now you research projects. Somebody, my na your fence wall no so enya complete tin quality ni gani akọ sa anti to anu so wi a na ye kind discipline so na o see teacher for be timi work compound ha na ye boa he see ade sa ya ye hwan kwa no ye be 5 pe me kan wa ye 5 pe ti enya bungalows wa na teacher for be ebe kan wa ha na ini assembly hall no be dey program ya mini each other ni ho no kwalensha nya dani wo papa nwie tinkenya assembly nya dani wo so kan wa da nwa si school no ebe wie pay yes wo kanya na wo kan ye ya ko yes ye free SHS a wo phone to schedule na ye kan ma ban tina ban na wo say obe ni nyina mai but nya individuals or philanthropists on bit me aba no ma be ye bi amaya to say yampo as we always speak, you know, the price we talk ibisa gum. Nti yawa here as a body no dey. Ubi abana the obe brave bi ase fanyesa the projects everything here. And as Oliver too, we always ask for more. Nti here the brave na dey ato enyum dey. Headmaster, what boy twuma de ma de hia wo mo adanma so ene yetene kan no. Owura Bright Reku Brobe eye osoafo abedi akira a ohwe nnwuma na afen so apadie ho nsensem so na wode nsama todwa somofo be kai na o mahye nso a na anu ada ya mrase bedwane na o mokọ atrase no na mrase bedwane de ma adehye ya ewo suhum onabu kwadwo asante na nsembisa ekọ edi ama mrase bedwafo no se na yese yenuanom a na wo ye adwuma ewo tobut ahodo ya agya yeyi wo mu firi kwa mu no hese yenidaso gidie ene de ade pa ene yeye wo mu se na dawro mo ongu ye mobo na ekwan no o meye mayen e ma ye ton no ma wo belia ho no kwasam so oba ye dwuma nyina kwofo any minister assembly any MTT any GPN amusia ye pe Reku Brobe ene no na ede amamo wono ne brase bedwane de ma adehye ya owo suhum na wono eye wosoafo abedi akira
as to when the minister can attend upon the house to speak to concerns about poultry farms. So when we have a confirmation, the date will be duly communicated to members. Again, as a response to members' concern related to the National Identification Authority, the committee is in discussion with the Minister of Interior to have an appropriate date for the authority to come and meet members accordingly. Again, discussions are underway with the Minister of Finance in relation to presentation of media budget review, and in due course, a confirmed date will be communicated to members. So we are in accordance with Order 44. We are hoping to have a date to have an engagement with the national security regarding matters on security, as was earlier raised by members. As and when we have a confirmed date, it will be communicated to members duly. So we also present the business statement and get floor. Ura kubrobe eye waswafo abadi akira wo hwe enwuma na afen so apadie hu nsansam so ne nsam a eja wode baaye eno no sof mame o sabre dia madwenkyere kakra mo de baaye so yemfa bi entoa so emamwe na wei eye Uncle Joe Fantinu Town was say wo tie news no pa wo Fibo Ventures Edum PZ. Oh my good morning. Yes, we so blessed son. Was it 2 p.m. ampon? And one subutu was him and penny back up between me do a may aquabosha says so. His Excellency, good luck, Obama John Dramani Mahama hopeful and I want so any diaba DJ Uptown Sunyai on also so tie pa keke kaswa the omachra to kwanim omachra to almost spread more na Yakubu Dombote or say mampeni dada mama and ye woba wabeje Ghana for the free how are you munum tactics man also orayen amekom kumase and one so would fraud the babra say would we no hunu bo December Modresta Brawachi kakra Nana Brawachi Kamavenga Valvade Chouameni Bomano Kamavenga Valvade Chouameni me hunu bonya faso timi hye so Semba Modresta was wo hyeyen ewo kwana ayata o me yakyen so agye so kwadwa sempa furniture works wo chia yen onusu tie kwadwa sempa furniture works edum kumase Father Ziggy was say wo pa live ewo bepoase more fire bepoase Sacred Heart Catholic Church wo musu di anniversary no so to nsafre obi a to nsafre me name is Apostle akoso agye wa yemra yo ye beba ai Desmond Usu Mensa ono so asante mampon eno ono so se wo hwe ya Misco Spedede how akumsin to aso super wicked news super ozemu ye clear ono so hwe ka so nhia mu ode nkoma Steven Tim ene obatampa ye ma miket jemfu a ko ani mo asa yo abusuan ha ene yedi mu besie na ye fa kwan de Swami Shell taxi drivers nyina mo boayen Swami Kofi Bema uginamu wo ho yaya wo ho ena samampaba ena fe obesi taxi drivers amo share ha no mobo adwuma na no pay kwabra me ba taxi driver bi odin baaye e friend na kwame o se edin e friend ya kwame American anasa kwame dakwa taxi drivers ne guy name what nyankyere ne ase also ne yere omutie so papa in fact na da ho bibia ma no me beka so ace of my money I like it is what say me inti ya chiano pa ne adofo a wo mu etie nyina ya me nshira wo mu anopai ya fa na ase ma busuafo ya oboy enuan Sompa 98.9 eda mo nyina mo ase kuku ajando samufo na nkasa eye asamoa asante ebo Benedict oka ho kuku Veronica Jandro enura wodwane awia ye kwadidi kuku amienko make fie na makodidi awigina wotwetwe ne namu tententen ene odwane kofie sabre wotie yen akosu asomo Elizabeth ene akosu agye wa akodi Apostle
anyone me kan na ya bo amali bia boga epre na ye nso to ye ko hwe ne kwan ho ene ye se ne car ne white se de dia to fom emunimuni ne fom no wo mu nyina tepike iti enra no wa bebo adwuma be chia be watch night jafe no no so be kwama rocking so abeto aso mfiri dem nana ne wo ma kan nyina so bebo ye chiri dom nana yaw ono so abebo adwuma pa ti ye so de na ye de akotentam so S5 ho wono nkra yo wa hini ni ama krancha da so asof mami premier ni amisa na yesu ye bebo adwuma kwa bna abodi mama kura se we de mama yanko yana mo nyina masi ano pe